Reka tubifurize ibihe byiza kuri mwese mukomeza gukurikira Radio Musanze kuri mikoro ndacyari Fisi Nzayikundimana nkuko musanzwe mubimenyereye. Reka tugaruke kuri 11 ikipe ya APR iraza kuba ibanzamo ndetse n'ikipe ya Young Africans. Reka rero tumanze tunababwire ukuntu ibintu biraba bimeze. Ikipe ya APR iraza kuba imanzamo uwo bita Paveri Nzirura yo no munyezamu ndetse wo muri Congo Brazzaville. Hakaza niyo mugabo Claude, hakaza Diodone, hakaza Nigina Clement Rwengre, hakaza Banga ndetse no bita Pichu muramuzi gose Ismael, hakaza Nigina Rama Avan, hakaza Ruboneka Jean Bosco, hakaza uwitwa Pamu Asongwe, hakaza Alioman, hakaza na Victor Omba. Reka rero tumanze turebe uko substitution uko imeze. Ngaruka ku bakinyi uko bagenda bakurikirana. Paveri Nzira yambaye nimero 32 mu mugongo, hakaza niyo mugabo Claude Captain yambaye nimero 3 mu mugongo, hakaza uwo bita Diodone yambaye nimero 2 mu mugongo, hakaza Nigina Clement yambaye nimero 13 mu mugongo, hakaza nimero 14 bamwita Banga Ramamuzi n'umuntu ubwose uri gukora test, hakaza nimero 19 wambaye nimero 19 mu mugongo bamwita Pichu Ismael, hakaza nimero 22 yambaye mu mugongo bamwita Nibizi Ramadhan, hakaza Ruboneka Jean Bosco yambaye nimero 27 mu mugongo, hakaza nimero 10 bamwita Apamu Osongwe, hakaza Oliom nawe muramuzi cyane ko nawe ari gukora test muri ikipe ya AP Football Club. Dore ngabo uko bari kugenda banasuza n'abakinyi, hakaza na Sena Victor Omba muramuzi cyane uyu nawe no muhanga muri ikipe ya APR Football Club. Reka tugarutse kuba asimbura aba substitute. Abasubstitute anaza uwitwa Ishimwe Pierre yambaye nimero 30 mu mugongo, hakaza nimero 20 mu mugongo uyambaye bamwita Yunus yambaye nimero 20 mu mugongo, hakaza obita Christian Ishimwe Christian yambaye nimero 26 mu mugongo. Yasi hakaza uwitwa Mugisha Gilbert yambaye nimero 11 mu mugongo, hakaza nimero 17 mwita Kadamusa nawe ari kuza gukora test muri ikipe ya APR Football Club yambaye nimero 17 mu mugongo, nimero za Nshuti Innocent. Hakaza witwa Sanda yambaye nimero 15 mu mugongo nawe yatijwe n'ikipe ya Simba. Hakaza witwa Abubakar Musa nawe yambaye nimero 5 mu mugongo, hakaza witwa Taiba Mbonye umwami Taiba yambaye nimero 35 mu mugongo. Yes, ikipe APR rwose igiye rwose kuba ikora akazi mu kanya gakiya cyane. Ikipe APR ngira ngo abantu benshi niyo bari guha amahirwe rwose yo kuba iraza kuba itsinda rwose. Ikipe APR iyobowe na uyu mukapiteni wabo rwose wo bita Claude niyo mugabo. Ikipe ya APR rwose nziza cyane aka kanya ubu ihagaze neza kuko ifite profil iri ku rwego hejuru, kuko ikipe ya APR ntabwo wayigeranya n'ikipe ya Young African, kuko ikipe ya APR ni ikipe nawe rwose utapfa kuba
washidikanyaho kuko ifite abakinnyi rwose bari ku rwego hejuru kuruta ikipe Yanga Africane. Ngira ngo twari turi kuvuga kuri Mbonyumwami Taiba, hakaza nimero 12 mu mugongo bamwita Kategaya, nawe ngira ngo muramuzi. Ngira ngo head coach niwe bakunze kwita Froget Thierry Christian Kitahiri. Yes, ikipe APR Football Club nabo bakinyi iraza kuba imanzamo. Murabizi neza cyane ko itajyanye umusoro bakunze kwita Ombolenga Fitina bitewe nuko afite ibibazo bigiye bitandukanye. Yagurishije imodoka umuturage rwose, uyu muturage akaba yaraje kumurega mu ikipe APR, bakaba baramuhagaritse. Amakuru mashya ari kuza mu ikipe ya APR nuko uyu musore bakunze kwita Ombolenga Fitina yavuye mu ikipe APR, agiye rwose kuba akina mu ikipe bakunze kwita Gorilla, niho abantu bamubonye ari gukina. Ngira ngo uwo bakunze kwita Nshuti Innocent nawe yaje kuba rwose agaruka, ntabwo tuzi rwose ibyavuye iwabo. Reka turaza kugira, reka tugumye tubagezeho ukuntu imikino imeze. Bye bye, Akagera nakagaruka, turaza kugaruka ku munsi w'ejo n'ikipe ya APR Football Club ndetse na ikipe ya Yanga Africane. Ciao ciao. ibitego 3-1 mu mukino w'igicuti. Aya biracyakomeye hariya, ni atari kuri Anaokoko.
Hapa chini wanasema tumeshindwa kabisa. Yanga iko na hatari sana bana. Baba! Gol! Goli moja hapa. Cha Apple Football Club hali ya mnyezamu yashatse kufata biranga. Areya aratevu avua Patrick Sibomana igitego rero kijamwo hari aberekanaga uburyo igitego kinjiyemwo igitego